Putovati se može i bez mnogo novca. Primjerice, putovati možete volontirajući. To su učinili Dana i Leci. Oni volontiraju u Zagrebačkoj udruzi Urbana mladež. Svoja iskustva o volontiranju, putovanjima i upoznavanju drugih kultura prenose hrvatskim vršnjacima. U Urbanoj mladeži mladi dosta vole putovati, svi smo entuzijasti za time i onda smo se prvo uključivali mi kao sudionici u te različite Erasmus Plus programe i putovali u druge države i nama je to stvarno bilo prekrasno i lijepo i rekli smo ok, to su ovako programi za mlade koji mladi organiziraju pa mi smo dovoljno sposobni da mi tako nešto napravimo i krenuli smo u organizaciju Erasmus projekata i u 2014. smo i dobili naš prvi projekt koji smo sami napisali, sami organizirali sa partnerima iz Poljske i Slovenije i zvao se Four Elements for Four Corners of Europe, gdje smo kroz hip-hop kulturu, glazbu i ples zapravo dodavali elemente poduzetništva i napravili jednu neformalnu edukaciju u tom programu. Do sada u Erasmus Plus programu smo proveli 5 projekata. U sklopu projekta Youth Mobility CRO-EU ugostili smo 2 volontera, Dana iz Rusije i Levi iz Rumunjske. Njihov glavni zadatak je zapravo istraživanje tih različitih tema vezano uz volontiranje i putovanje. Oni kroz ovaj rad uče se projektnom menadžmentu, znači unutar udruge mi ih učimo kako pisati projekte, kako raditi evente. I came from Russia. Originally I'm from Siberia, but last 4 years I was studying in St. Petersburg. And here in Croatia I volunteer. I like to volunteer because I wanted to experience some new things and get some skills like in event and project management. And also it was like a really big coming out from comfort zone, and it's like challenge me to explore and to learn new things. And also it was interesting for me to learn new culture and meet new friends, not only from Croatia but really from all over the world. I really like Zagreb and living here. Of course, it's not so big as St. Petersburg, but actually it's a very nice and comfortable city, and it's very safe. I was really surprised that you can go even in a club and leave your backpack somewhere and don't care sometimes about it, and it's okay. And for me, it's something impossible. And also people in Croatia and in Zagreb, of course, also very warm and very nice. So yeah, I like Zagreb a lot. I come from Romania, from Transylvania, the city of Târgu Mureș. I'm 25 and I finished university last year. I finished cultural management and I came here to volunteer in Zagreb. Ready? Go. You think I'm crazy, you think I'm gone. I finished cultural management. This management part is not so well taught in universities. I can say I have all the theoretical knowledge, but I'm lacking the practical knowledge. And this project gave me the opportunity to put what I learned in theory into practice. I have a topic which is interesting, but so if you want to go. Projekt EVS Youth Mobility CRO-EU. Znači nekakva temeljna aktivnost je promocija različitih mogućnosti i prilika za hrvatsku mladež da putuju van, volontiraju, educiraju se, uče nove stvari. Jednom mjesečno imamo event u Zagrebu, a i okolnim gradovima gdje mladima pričamo o različitim temama poput tog Erasmus Plus programa. Sljedeći blok tema koje promoviramo se recimo Couchsurfing i Workaway Info, to su stranice gdje možete naći besplatan smještaj i nekakvi recimo programi za volontiranje gdje dobijete smještaj i hranu u zamjenu za par sati volontiranja tokom dana i na taj način se olakšavaju nekakve prepreke mladima zapravo da putuju vani jer skoro pa besplatno je, kako bi se reklo, svi ti programi, svi se mogu uključiti, nema nikakvih ograničenja.